CCTV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani Ïaki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kaseng New Trap Youth Council nong patau unit bat deng yei circle. Hapo kajing yalam usamla son lengkoi kumu presiden. Haka sautere gu jeliu arjar arpun riu kila lejbu da kajing to hau SDO ka MPDCL Soyong subdivision ban kerpat ban kerno mardor ya ki arteli ki transformer ki badan harut ka surok shnong nong patau ki babu haga jingbum shngan ya ki nong leit nong wan khamtam ya ki kena skul ki bayan man gasngi na gane ka surok. Kaseng kalayato bahaga jing yakran USDO lakular ba sien onsa sedang no ban care yakini ki transformer ki badon hapo ka sinong nong patau. Nakaling nga jungi kum ka New Trap Youth Council HVC ng Patha Unit ka bahap po ka HVC dingi circle. Haga jingjuri po jungi hagini gisngi padam gila padu arteli ki transformer ki bampadon ya ka fencing hang ni po sno na pathaw. Tinakaling nga jungi man ta kasngi gila ligbu da ka jingtho show SDO jung ka Soyong subdivision. Tinakaling nga jung uhi ula pula ringi ba unsimkia na mardor habia de bat kinakam. Te nakaling nga jungi kum kaseng ro ngi panpaw gajing sngo komen hagani kasngi ba ngi don gajing kerman go scam magajing Kynduh gajing USDO ngi scam ba kanong go basaiso marba labun teli gisnam ila ki Paidbah kila utlanam halor gajing bom song sngan ini ki transformer marba kimdon ka fencing te halor gajing submit gajungi menta da gajing tho rengkat kidur kidar habiade bat kini ki artli ki transformer te nakaling jungi kum HVC hingi don gajing kerman go scam ba hakikat tu kat ni kipor ki bansawan magini gi transformer gini no da ka fencing. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ka umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.